ntuzasuzugure umusaza baranyuze muri byinshi niyo mpamvu aba bantu babonye byinshi wa muntu mu kinyabupfura twigishwa cyangwa twigishijwe bavuga ngo mujye mwubaha abakuru. Hanyuma rero Ruvumbu nawe ku myaka ye nubwo bavuga yuko ashaje ariko ugomba kumwubaha kuko igitego atsinze ni icy'abapapa kabisa. ararebye kimwe mukura bibiri genda murebye mu maso ararebye arahindukira buri mukinnyi wa Rayon Sport urimo no kubuja bose bahagaze arebye abona abakinnyi nk'umunani bamuri imbere bamukura Victory Sport asa nk'ugiye kuwupasa umupira ahita ukavinga n'ishoti riremereye cyane ariya mbega umutipe kabisa. Sebato Nicolas rero nta kintu yagomba gukora usibye guhindukira akareba umupira mu rushundura akajya bakawuhereza abasore bagenzi b'ubundi bakawutangiza hariya muri santire. Rayon Sport kimwe ikipe ya Mukura bitego bibiri. Ndabona hariya bashaka gushondana Rwatubyaye ndetse na Mukongorya ariko Dodos arababwira ati mube muretse tinahuye n'abandi benshi cyane bakina ku rwego mpuzamahanga batari mwebwe ati rero rwose mureke gushondana aho ngaho ati ubundi mukine kabukora gahunda zihindutse ngaha kuri stade mpuzamahanga ya Huye i Bugesera. Rigani yatubwiraga yuko hari igitego kimwe cy'ikipe ya APR ku busa bw'ikipe ya Kiyovu. APR nayibona yazanye urundi rurimi mu gikombe cy'amahoro ariko si n'uyu mwaka gusa kuko APR buriye ku gikombe cy'amahoro usanga itekereza by'inhatasiyo reka tuyabera Sport hari nanone ariko asimbuka cyane ari muzamara ufata Sebato Nicolas. ya APR irimo irabibona ku gikombe cya shampiyona yego birashoboka ariko biragoye kurusha igikombe cy'amahoro kuko ho byibura urabona ko biracyari hasi. Baravuga bati turamutse dukaniye iki gikombe cy'amahoro byakoroha ko twagitwara kandi burya ubuze attention reka turebere kuri shot wajere ku mupira uca kuri hariya shaka gutungura mwene wabo Sebato Nicolas ariko biranga. Ikipe ya APR imeze nk'ikipe bita Real Madrid muri Champions League. APR ukuntu imeze ku gikombe cy'amahoro niko Real Madrid imeze muri Champions League. akasha APR hose bimeze nabi uretse uyu mwaka ubona yuko wenda ikipe ya Kiyovu ije ikacarenjinga se ubundi wagize ngo ikipe ya APR kuri shampiyona bapfa kwicika nese APR ifite imyaka ingaho ugira ngo si nyuma ya jenoside none se imyaka 29 ifite ibikombe 20 bya shampiyona mu bikombe 29 byakiniwe ibikombe 20. urumva rero yuko nubundi gutwara igikombe cya shampiyona kuri APR ni ibisanzwe rwose babakaniye cyane hariya. Twibutse abantu ko Divayi Ikosora tuba turi kumwe ahangaha. Divayi Ikosora rero ni ikinyobwa cyiza cyane gikoranye ubuhanga kandi gikoze muri kanet. Ni ikinyobwa cyujuje ubuziranenge kuko cyemejwe n'ikigo cy'ubuziranenge. Iri muri kanet rero kandi iri ahantu hose ushobora kubona marikeri hino mu gihugu. Rero turakorera Gisenyi, i Rubavu kwa Pilote aharebana na Koje Bank. Ruvi hari kibaye aya nta kibazo nibyo mu gihe kandi Rusizi kwa Peter aharebana n'agahanda kajya ku Kabeza. Dukorera kandi Rwagitima kwa Gadi umweyo ihangane Gadi rwose kandi dukorera i Nyamata kwa Rujugiro ihande rw'isoko rya Nyamata. Mwibuke kandi yuko dukorera Kabuga kuri bare hariya yo mu Biziriko. Divayi Ikosora wayisanga ku isoko rya Nyarugenge ahantu hose baranguza rikeri. Ikosora irahari rwose Nyanza kwa Davide no kwa Hemed hari Nyanza wasanga Divayi Ikosora. Mwibuke kandi ko ibihembo bitangwa byakomeje kwiyongera kuko ubu ushobora kuranguruka ukabona igare, moto n'ibindi byinshi. Ku bindi bisobanuro rero muhamagare kuri 0782 89 12 61 0782 89 12 61. Iyo ni Divayi Ikosora kabisa. Attention abareba bakangutse muri minota umupira kurana rw'umuso bwaganije Urueri ganishura ku mupira Erwa umwana muto cyane umupira ushyira hanze awushyira hanze no kurengwa n'ikipe ya Rayon Sport. Renguraganije ashaka Roger Kanamugire. Attention reka tureba barawusiganira mu kurira batwara kwa Yande umupira wa Rayon Sport nongeye barekipera hariya hagati mu kibuga kwa Roger bamukorera ikosa
umuvandimwe Leandre Sombe Onana bamukore kosa ni kufra y'ikipe ya Rayon Sport ariko arimo aragenda ashondana Onana arashondana n'umuvandimwe bita Moro Vincent avuga ati wowe nyine nabi kubera iki Simon Celeste na Isiaka baza basunika Onana avuga ati nyamuneka ko ikipe yaguteye bibiri wakwigiye tutagutambika umuhondo tukabivangira kimwe ati wakwigiye ukareka gusunikana ku ikosa twarisifuye kufra ikipe ya Rayon Sport aka kana urakabona kambaye nimero 10 kamukora Victory Sport bakita L3 n'akana gatoya gafite imyaka ntabwo karengeje imyaka 17 n'akabebe n'akana gatoya cyane ariko gafite umupira udasanzwe gafite umupira imyaka yako n'umupira gakina ntago bingana n'umwana muto cyane afite imyaka mike cyane rwose 16 17 uko nguko kagiye kuyuzuza ariko afite umupira udasanzwe ni mukuru mu mutwe afata responsibility Kate mundo bayani Onana Kate mundo kuri Onana shabera nabi